Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, Paxtaxon ova. Qo'sh ko'rdik. Abdulaziz. Assalomu alaykum. Voy, barakeldi mana. Qozog'istondan qo'noqlar keldi deb, palvonlar keldi deb qushaq jayib, Marra qilinglar deb. kutib olib mana. Eshik ochib. Deganlaringga rahmat. Rahmat. Alloh razı olsun. Yeten Ko'kbar Abdulaziz qayerda? Zomin Oqtosh maydonida. 2 kun ba? 2 kun, 17-18. Esda qolarli. Bayto'ra Mirzani Ko'kbar, ha? Boyto'ra buvamizni ko'pkarlari. Umrlar uzoq bo'lsin. No, qaynatma sho'rpami? Bu shu vaqtda ichini qo'llab ko'rsatib bering, nimalar ochdi. Men kiygandan ko'zim ustida. Go'shi bor, go'shi. Oho. Sho'rpani ishu kerak, keyin yuqtov kerak, ha? Ertangi. 2 kun bo'lamiz o'saqda aytmoqchi. 2 kun. Shashlik. Bu nima? Dachami bu yer? Bir dacha, ha. Dacha. Chorvoqda eng obro'li, eng taniqli dacha. Al ketdik işte. Qozog'istondan palvonlar kelgan. So'kislar surib qo'yaq. Bilinglar, Ne var di? Savur. Arjaqpa kaz süremiz. Ili jur bir ko'rsatadi. Ya ben ko'rsatmayman. Ne? Ben aşağıyında mı? Ha, ochib suyetini yoqib. Ya. Dayın. Ертең Көкпардан кейін кигеннен кейін шомылады, палуандар жуынады. Оп, бисмилля. Өзбекстандамыз. Отача. Abdulaziz qayda? Қазақстаннан палуандар келді дейді ғой. Ал, ассаламу алейкум. Қош келдіңіздер. Аброр, Ғалымжан Мырзабаев. Қош келдіңіздер. Жаманғали, Бағлан, Абдулазиз. Мына үстіндегінен тәбір жай бар екен төбеде. Азиз, Abdulaziz. Төбедегі. Ya, az жаққа да жай жасап қойған. Кетеді палуандарға. Мына жаққа тағы жасап қойды. Бұл завтрак па или? Қазір сұраймыз палуандарға. Мына жақта екен. Ay barakeldi. Evet, Assalamu alaikum. Rahmet. Hoş geldin. Kelinglar. Şunlarni olib Unda beraymi Wi-Fi'ni? Ne? Raqam olsin. Bo'ladi. Masalan, ham
Kastamonuga o'tiring, shashlik yillarga. Ne işinde? Aytsangchi, ne işinde? Bo'ldi. Bugun bakmırız bu. Keling. Oling. Bak bergen tuğan günü. Ha. Hop beri geldi. Tuğan günümüzben salon. Olarak choy var. Былтырғы енді еске түсті ғой айтқаныңыз. Бақберген туған күн екен бүгін. Ömürlü azalmışsın. Құда қаласа ертең сау болыңыз. Сосын кешке тойлаймыз. Ар жақта не бар? Бассейн бар. Просмотр ko'pligi chiqaveradi. Иә? Senga otamiz. Иә. Qo'sh. Jamang'ali. Abror. Xush keldingiz, xush keldingiz. Осы кісінің қасында жүреміз екен. Boshqani rasmday var deydi. Ғалымжан Мырзабаев. Ha, Xudoy Ал ас болсын. 2 күн той құдай қаласа. Қазақ елі тікелей прямой эфир көріңіздер.